tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere tugaruke kuri kaminuza eshanu nziza zikomeye kandi zigisha neza mu gihugu cy'u Rwanda. Dore ko niba ufite umwana cyangwa nawe ukaba wifuza kwiga kaminuza muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda, ukwiriye kwitabira kaminuza imwe muri izi ngizi byibura, kuko uri buze gusanga ari kaminuza nziza kandi zikomeye. Icyo wakwita mu rurimi rw'icyongereza ati ni the top 5 most beautiful and best teaching universities in Rwanda. Nyuma yo kumva iki kiganiro uri buze gusobanukirwa byinshi. Nawe ubundi njye mugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, mbaye ikaze. Twihuse ku mwanya wa gatanu tuhasangaho Kigali Independent University cyangwa iyo wakwita ati iyerika. Iyi ni kaminuza yamamaye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko nta munyarwanda utayizi ushaka kugira ubumenyi muri rusange. Dore ko ushaka kuba umujejeta faranga ukaba umujejeta bumenyi, iyi kaminuza ni nziza mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni kaminuza iherereye ku Gisozi i Kigali, ubwo ni mu karere ka Gasabo muri rusange. Iyi ni kaminuza yashinzwe kera, kuko yashinzwe mu mwaka w'1996 na Profeseri Rwigamba Belinda cyangwa Rwigamba Balinda. Iyi ni kaminuza nziza cyane kuko ifite amashami y'ubukungu, amategeko, siyanse ya mudasobwa n'uburezi muri rusange. Iyi ni kaminuza ikomeje kugenda ica impaka, kuko ni kaminuza yagiye isohora abanyeshuri benshi kandi bafite umumaro cyangwa bafitiye umumaro igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iri mu za mbere mu mashuri yigenga mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva ko rero iyi ni kaminuza nziza yitwa Kigali Independent University. Iyi yari ku mwanya wa gatanu. Twagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tuhasangaho Kibogora Polytechnic. Iyi ni kaminuza nziza igezweho mu gihugu cy'u Rwanda, aho iherereye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Iyi ni kaminuza yashinzwe mu mwaka wa 2012. Iyi ikaba ari kaminuza nziza cyane ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi kubera ubumenyi itanga muri rusange. Iyi itanga uburezi bushingiye ku ndangagaciro za gikristu, ubuvuzi, ICT n'uburezi muri rusange. Iyi ikaba ari kaminuza nziza kuko iboneka muri kaminuza eshanu nziza zikomeye kandi zigisha neza mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ufite umwana nawe cyangwa nawe ukaba wifuza kwiga, jya muri Kibogora Polytechnic, kuko iyi ni kaminuza nziza tubona ku mwanya wa kane muri kaminuza zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Mbere yuko tujya ku mwanya wa gatatu, wowe tugeranye hano, niba wakunze kino kiganiro reba aho hasi maze ukore kuri like, kandi niba wamaze gukora kuri like, kora no kuri subscribe, ufungure n'akazogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Niba wakoze like ugakora no kuri subscribe, reka dukomeze. Ku mwanya wa gatatu tuhasangaho kaminuza yitwa African Leadership University cyangwa kaminuza yitwa ALU kampasi cyangwa kampasi y'u Rwanda. Iyi ni kaminuza ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mugabane wa Afurika muri rusange. Iyi kaminuza yitwa African Leadership University ni kaminuza ikomeje kugenda ivugisha benshi mu banyafurika muri rusange, by'umwihariko Rwanda campus. Iyi akaba ari kaminuza nziza cyane wakigamo niba ushaka kugira ubumenyi, maze ukaba umujejeta bumenyi n'umujejeta faranga muri rusange, maze amafaranga n'amafufu bikagufubika. Iyi ni kaminuza yashinzwe mu mwaka wa 2015. Izwiho kwigisha ubuyobozi, entrepreneurship n'ubumenyi ngiro muri rusange. Iyi ni kaminuza iza mu myanya myiza muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, uko ari kaminuza ikomeye ikomeje kugenda itanga ubumenyi ku banyeshuri benshi muri Afurika. Ni kaminuza ifite intego yo guhindura Afurika muri rusange, maze Afurika ikayigira nka ya migabane muzi muri rusange, ya migabane tutavuze yageze aho igera. Iyi ni kaminuza nziza cyane yitwa African Leadership University, by'umwihariko Rwanda campus.
Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasangaho University of Global Health Equity. Iyi ni kaminuza iherereye mu karere cyangwa mu karere ka Burera. Ni kaminuza iherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Burera, aho iherereye aho bita i Butaro. Iyi ni kaminuza nziza cyane mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ikomeye mu bigendanye n'ubuvuzi. Iyi ni kaminuza yashinzwe mu mwaka wa 2015 na Partners in Health ifatanyije na Leta y'u Rwanda. Iyi ni kaminuza izwiho ubuvuzi n'ubushakashatsi bushingiye ku buzima n'uburinganire muri rusange. Iyi ni kaminuza ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko niba ushaka kugira ibyo wamenya ku buzima cyangwa kwiga ku bigendanye n'ubuzima, iyi ni kaminuza nziza cyane kuko yigisha ubuzima muri rusange. Ni kaminuza buri munyarwanda wese yakifuza kwigamo, kuko ni kaminuza iri ku mwanya wa kabiri muri kaminuza zikomeye nziza kandi zigisha mu gihugu cy'u Rwanda. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ese ufite amatsiko yo kumenya kaminuza iri ku mwanya wa mbere? Nanjye ndayafite, ariko gusa niba utarakora kuri subscribe, banza uyikoreho maze ufungure n'akazogera, maze ukore no kuri like kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Naho ubundi reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere, iyi kaminuza ni kaminuza ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni kaminuza yagiye ica impaka ku isi hose, kuko ni kaminuza yabaye ikimenya bose, by'umwihariko muri Afurika. Kuko ni kaminuza itanga ubumenyi bukomeye cyane, itanga ubumenyi bufite ireme. Kandi ni kaminuza itanga uburezi bufite ireme muri rusange, dore ko ushaka kuba umujejeta faranga, umujejeta bumenyi n'umujejeta bumenyi mu bya politike muri rusange, iyi ni kaminuza nziza yazagufasha. Kandi niba umwana wawe ari kwiga sogonderi, yiga primaire, gerageza uburyo wamushishikariza kuziga University of Rwanda, kuko ni kaminuza ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. University of Rwanda cyangwa UR ni kaminuza ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ifite campus nyinshi, dore ko ifite campus Kigali, Huye, Musanze, Nyagatare, Rukara, Nyarugenge, Gikondo. Izo zikaba ari campus zigize muri rusange. Ku mwanya wa mbere rero tuhasangaho University of Rwanda. Iyi ni kaminuza ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, iza ku mwanya wa mbere. Iyi ni kaminuza yashinzwe mu mwaka wa 2013, yavukanye n'ihuriro rya kaminuza zirindwi za leta. Uyu munsi zikaba zariyunze zikaba kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda. Izwiho ubushakashatsi, uburezi, siyanse, ubuvuzi, ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza nziza cyane muri Afurika, kandi ni kaminuza buri munyarwanda wese aba yifuza kuzigaho. Ngaho nguko dore kaminuza zari ziri ku mwanya, cyangwa izi nizo kaminuza eshanu nziza zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Niba wifuza ko tuzagaruka no kuri top 10, binyandikire muri comment, maze tuzagaruke kuri kaminuza 10 nziza zihenze mu Rwanda kandi zinakomeye, zifite uburezi cyangwa uburezi bufite ireme. Nabo ninjye twabanye muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Icyo nabifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika, mugakomeza mwibanira nanjye. Nabundi ndabashimiye. Thank you so much.